Te whatalo whāt Samoa e lau whaafonga tāpua i mai nei tūlā le fiafi. Mori maritaimi leo to suli ma minute o na tā leo le tūlā sifulu. E nea fiafi la sapati lua sufitu. Aperila lua afe lua sufa. Ia, leo maa se lua atu marisunga le whatonu. Sunga se iuli por fitalainga ya sa vea leo fotone pesta. Ia, awa fo il tato por kalame O Le Uati. Keeping a watch. Ia, meo tupu current events, current affairs. Por kalame tapu e inisi o vaenga taua. O lo tupu o tātou vai whanua. Ia, awala o tapu inga Samoa. Ia, a mese fo i o le tainga ia au matangi. Ia, alo vapeo na insinia o tātou a fiafi. Ma lo so i fu manuia lau sunga. Ia, ma tala fo i lau fionga toto. Lia ma te ulu tainga ia au matangi. Tainga le sa. Ia, ma le whaafonga angal tātou atunu u. Le ne fo e fiafi. Ia, au whaasau mai fo i. Le mai ai fo i o sauninga. Ia, po tapo inga fiafi, ma tapo inga fo i o sauninga tala le sa whenga i ma le tātou atunu. Madia. Me viasu. E uia na fotua i mai fo i nei fo ringa lo wal tau. Ma, tau o mai fo ia winga pena i fo lava iaso ia wha. Ia e wha aftai le li o solonga le o a whaina tele tātou nei le motu i mātu o New Zealand. Madia. Ia, mai sapati nai tu. Mana ia foi nei sa. Ia mai sei o le mai a mai o nava iaso i le aso maliu mala so tu. Ia, pisi, la 2 weeks. Ia, wale vaso lente nei o vaso pu wai umar estamante ko kako ko malo lo foi le aso. Famna tuina foi o la tu sa fita foi a New Zealand mau stadia sa. Anzac, ia. Maliu taua. Malia mai se foi. Ia, o se tasi o vaenga tau, o se lau se fulu e tau sang. Ia, wale tasi vesu lima le sa. Ia, a mai se le na riputia mai. Ua wha tele ina le tupu o le vaenga wai. Mantua foi le vai tau, le iwa se fulu mtu vai tau. Sa tau e pōlenga foi lea. O pa uma o lalo fai numera. O la to e awa yatu i whamana Memorial Services. Ia, i lea ai, ma lea ai. Ia alea la ua peifwela na mai tauina iau kilani. Ile ka o kalito tele sa awa i atu pio na masani ai tai iau kilani. Ile maafa manatu. I o ile museum. Ia mese fo, ia wa tofu ale tu malu la tu whamanatunga. Ia e mai tau atu fo i male mata. Ia male fia male anganga maulalo. Ia le fatino ina mai ia ai ese o New Zealand. Na niela ia wang ta wi o pe fo yo nei fo li to fa fo mai le aso nei fa longa ina i Samoa se va inga fo mata go fi te usanga tele tasi le me o le mana tu i pele wati le wale tasi na pe o pine na fo le fa mawina le wati le ne soni le na fo ia ile malo fa pine fa mau fo ma fa na tu la tola na ma lu to o le meta o va inga le sa no ye sa ia yo ta to sui sa va pe o na malanga ai ma wai ai ia le tau ele ngata le tau mo ia o le si foi fa mantunga na i luma o le fo o le second world war o lo fa penale na ia vo tatu malo le na fa manatu mai pa inga na ia ai ene ngata foi la ya Samoa au atu no ia lalo tau pulenga New Zealand pe o lalo Tonga o niue ia sa ia ini si na ni to fanga mai mo lato sa fa piona ia ai mai se foi nei maut ia to tele fo ia tangata nu Maori po tangata whenua na mali wai fo i tauele na take o i Kelapoli i le mele na faina i to tele fo fita New Zealand Australia e wa foi pe o le ava autau o le patalia na Maori le na join ai tato mai Pacific i matuti ia na Samoa pe na sisila ia e te afa pe na tato tau fai mai moa ia na wai foi manisi ia mfana wa onga o la to sa fa pe o na lava le malo si uso to le bavea ia wa foi le famana tunga ia o le Anzac ile nei tau sang ia ile wa felu suli mo ato e se lau se fulu ia o famana tuina pe ele fa ngofie le mau o salto ele fa ngofie ia e mai se foi pe no mali e sa no nga stasio o fita sa fa pe na mai le TV
I le ngata le whamanatu mai o le sautonga. Ai e whamanatu mai. Ia one tue tupu. Ia an whamu ia lola ia i tātou. Ranga o lo tupu lava isi tu langi o le atu o nalang. O lo tau pea isi atu no. Ia e whaftai le lo foleli. Ia o lo whapeo na malutia pea. Ia le tātou tu langi. Ia peo na iai i vaenga tau le soifuanga. Ia o le file mu. Malo. Vaenga lo na lua. Ia peo na silafia. Ia le tu o le malo. Ia e te mapa ia. Na Afioga ia Pope Francis. Na Afioga ia Pope Francisci. Ia o leana whapea foi o na whanono manu waile lanulangi atu. O se tasi o taita ilunga. O longa lan tu mai. Ile ngata le karesia katoliko. Ia awa whai foi ma o tātou la mea. Ia e fisilingia ma saunoa i vaenga e le o iai. Ia ni fufuanga lele. Pe o vaenga o sa waina whanau o e o soifua mativa. Ia mtulanga whapena. E se mana i o talao. Mana e te le ia le talanga fut soifuanga. A le fionga fo il tupsa. Langa e le lau mau fo ia le fo i tai o le le ngata le kale sia fo i katoliko. Lalangi ato ia le Vatikano aia. Mai o le talaanga fo o le nei fo tamali i mai lava i toe sauninga ma fufuanga uma sa whanga solo mai o toe sauninga fo tapena i le whala o singa o le fionga tupsa o lo atangia lava i le whatinonga atoa i le soifuanga o ia o se pope mo tangata uma mo tangata lo tele pio inale se fai upuna lo lau alunga mai o le mana i o nei tangata vai mal ki o lima vai mativa o le vaenga na le na fai ngoa ia o Saint Francis of Assisi ia walanga o le fai tau atu fo ie wa longa suafa fo le papatema tulo o Jorge Mario Bergoglio ia o so ele wale fo tatu tal no fo i le fionga tia kono fo tatu tal no ngai la so tofi ia o fai lo fo e ma fai ona fili ia il pope il temi il lona suafa fo le pe mai ia le fa ona tofia ma fili fa uina ile tofinga ia temi le fa unga e tofia tau mai lum suafa yo ia esilia ile lua se lau lima sulu wafe ia tai fo yo ele ngata i tangata lavo le kalsia katoliko o le lalo langi ma tai o lalo langi sa fa apea ona awai tai fo e kalisia ia ma ai nga tupu mo Europa le na awai denga awai uma ia foi president America ma tai o malo langi le sa nga ia na foi se tatu palmio na awai foi sa ia foi tatu palmia ma fai foi la ia fa alo ia ona ole o fa pena uma ia le ngang fo dele o tatu sa finga ia mai se aso fa pene ia o fenga i fo de kale sia ro iftia i la po sa ia upo ala tunu masani pa ulu to tu la se to le o se ele kale sia pe ile mai ai o le sauninga i le fa no nga manula le a katinale mai le vaenga umolo langi a fiai la to mai le valus futo sanga na ilalo ia tauna ia le faila tu me foi le concrete sa loka e marki le telefoni le sota inga vo le la so e iva o le fano no o le o maliu le Afioga le tupu sa ia o le aso no la le aso suta si o bele fa pe a matai la to fono ai o fono ai me tonu le tau fa fono tui ia o fa fa tui wana la toa será to so lima le fa ina na mai o na foi la e saili lo la ia po feto nu ia le saili nga fa no nga manula le tatanos e a matali messa fa solo ai foi le ia la to tautinonga le tautinonga masani lava le tafai la me tonu manu tulanga pena ia na fa wa lo la ia fa tau i vai nga le tu sai foi mal Vaticano ma la tu foi processes le wala fa tautai ia ai amatai no la tu fili do ma fa ia la tu palota ia o se ale process
awala manino. Ia se awala fo tausanga. Yo. Ia wa. Au tausanga fatino ia nefu ia. Ia system e fatino ai e sailinga. O lea wa ia la to e tau pe la tu la fono le na o ila loa e le mar sun tausanga. E fu le matua male. So e fu e lava ta pena ai ia ma lava le malosi. Mana ia le system le fa nga le kalesia. Le falling mai o lo fa nga ina fo ia le tatu malo le tatu fa vai. O le tofia lea o le tangata po palo te taunsili e luva tonu. Ia na. Ia wa na. Luva vai le iai o le fa pesol. Fa afetai fu la wa fuala iai mai le fatai inga fa pese lau lima sefulu tangata tauna iai palota ia taun se lau palota tangata le ua mafuli iai le autasinga e tauna ave mpope lo nawinga ale mo le luva tonu ele e tu e fai fo im tu sa ili ia on tu e fa wa fu la tu sa ili le tua ile fa no ngam lu e fa e so ni mai le nganga o le li musu iai ia tai ole matango fio awala. Pa tino ai it's like ole anga no. I may say fa tino o St. Peter's le malai ole lau mo le kalesia. Ai la to e fa tumulia. Ole fa tumulia ya so umma. Ia wai e tatalo matalo si. Pela isi ai sa mo lena saule TV 1 News nafi lena falu taso telefon au lengwai mai o tara tu so malanga le ainga ato ma tu mal fana o ila to o tangata katoliko mai na la so fam talanga nei au so al fana na o vole ave matu ai o ia o se anga le fa katoliko e au wai le fam na twin o le set ai watu ai mali o tonu mal taimi tu malo ia le ala wa ai o mana ia wa taimi le sa wa ia na ana po o ape e samo o ka maka po ka wanga ese samo so se me ala ia le la na ia le la na ia mai se la to fu ile no fo yo la tu ia lo ia fu ta pa tele lo ala la yo ia me so lai ni so la sa o lai o matoleni termine ile o le Vatican ia o to langa na fu la ta to ka ne sien ma saidinga o to film to la ia fu ia o fieta usanga katoliko tausanga processes ia fu mai la ia ta to ia po tai lu se la to usanga tu la fa pena ia ole atatasia ole ia manino to be transparent me se ia po ai e faile po ia e faile leo o ai e saufanga ile fa atino ina o ia i tu ai nga fina ngalo maulunga mo puleanga i mo leadership de filia esele o ile mau faia mau faile lo tu ile vai nga de sailia e me se foi pensar no le Afioga le sunga Reverend Deacon sa le podu nganga le stofi pensi le fia foi le loto tasi le kalesi ole fia ausili na le loto tasi po fia ia fa tali umai roba tula ia a me se foi la fa tele fa fo mal tato fatal no ngana mala Afioga Giacono ya Reverend Deacon sa nele kolunga ia mo tato YouTube ono fa pena mo ai la stofi asolus fa Aperila ia olo ia fa matala inisi o vai ngataua ia ole kalesia katoliko ai me se foi inisi o vai ngataua e fa tau le Afioga te mapa ia Afioga ya Pope Francis ia o se vai ngola fa wa peni e o atu al masina fo ia me o le atato tuli mata ia pea ia me se ia tato no futalo fo ia wa ia mo se tu se tu pa se tu la sto pe na sa no ia eta ia fo le tato e kalesia o sta se kalesia to tele fo se tato o tu no le ngata Samoa ia au nei
ia o kilani ma New Zealand atua ia o lo whapena o na whanono manu tāpua ia whaiva ia o le Afioga i le fono usu ia i la tau uma o lo whatino ina Afioga i katinale ia nia wha moe moe alo tai ia na vaenga o na lua na vaenga o tot ia o le sairinga malo sa moe wha ua vai aso tua le na sau el tala mana ia mai Australia inisio whanau Samoa o whapiona lato ta tala ina se au nanga matangofi o le Pacific Health Center clinic ina i fia Queensland the Brisbane ia matangofi le Afioga ya Dr. Queenie Letty Chang White ia mai lato ia vai aso len tia tune ia e mo e whano noam tūlanga uma ia sau whirtala o tō fiesesi o lupi whanile Samoa e a vea ma whamasino nga maulalo a New Zealand le Afioga ia Lemalu Herman Retzlaff ia tō le Afioga ia Lemalu o lewa o loa tausanga o lo o avea malo ia o lo ia siri fu ila o tato malo sa iai Samoa ai le i autova mai ma tōtali o mai nei New Zealand ia e tōwhia nei o stasio tai ia o aunanga whano ia ma le public defender le na ia pule ina i West Auckland atoa ia o se tamali ia o loa lan tautua ia i lea vaenga ia lea ua whaia ina ia o le nganga whiwhia o le whanau a le wharitua ia eti whi maunu makata Yoi. O stasio lo tato ngā lue whatasi ia ma le sunga le whawhianga inga ia makati whi maunu ia o lo ia ai me se fo i le Afioga sa vea fo i matato malo staisi o taimi o tuanai le na wha mea lofa mai le ata le tuai le Afioga ia Miss Telefon ia Miss Telefon ia o stasi fo i o toa mangumangu o pufai e Samoa ia le utu lai mai se alo ia alo wha pia un tofi ia man tua lai le ngata fo i le Afioga i tulo fo i le Afioga i le la un fausia i le Afioga ia misa ia a o ia fo i o se lo ia le ala lava pe fo linga mai solo ai le i fo le toto ia ngata ma o le se tasi fo te mali sa avea ma lo ia sili o tanto malo ia fa pe fo ia lo nalo fo ia le madu Retzlaff Herman e telefoni vaenga fo le a tau o so i fuanga fale a onga ma nga te lea ma le vaenga fo i fal tula fono au sia e leta mali o le tata watanu fa madwi na i tata umeli o se vaenga tau lea wala nga le leilo na si la fia ma anga a me sia pe o te mi fa masino ni o tata tangata e le fa pela e pe fa i tu au fo aluinga tala fo le mala le tata cultural ma values ma beliefs e ke mea fia i vaenga i e tau factory e vema se vaenga e consider i mo fai unga e me sia ia wale se vaenga tawana o fia tuiton ia ato mana tu nei la o le Afioga ia ai au se mi e pati o le ulu e famasino ala sam tasi u fitasi le ai mo ngalu tau sanga o mamau tele e fia ine no e fo mai ngi cha au po se me luaf mantasi pati e prawa ia si toi sai mai ia le uluai famasino na ia solo ma le uluai tamai tai o principal judge Aida Malosi ia le o mai ai we ai judge li mua a Sandra alofi vai ia we ai ma judge Mika ia luaf malua le sa ne wa fa malua le na point ai ia le Afioga ia ai au se mi pati le district court ia ole ai fika ia e se fa fi loto sai nga malo Samoa ele yo mo was to high court judge e este ia na le Afioga ia judge Aida Malosi le principal judge ia ele yufko
Youth Quota. Te wā ngai atua. Ia, ole o mai, ma le fetu le ni mai, o i la tō tele i o alo Samoa. O loo maonu lunga i tonu o tū la fono. Ia, ai tele an tatu le iloa, o na tele i afakasi. Ia ma ese fo i suafa, ma tūlanga whapena. O lo ngā lua, o le winga o le whamtala. O le saidi ngā malo o Samoa, e whaawau. Ia, ne awa tūlai, mai le Afioga ia Lemalu. Herman, Retzlaff, o kal matangofia. E tō fia mai la, e ngā lua i Dunedin. I le whamasinonga maulalo i Dunedin. Ia, matūlanga, ia. Ai whikala ia. Fia tau sanga o ngā lua whaalo ia, o ai lunga lo ia sili i Samoa. O lunga whātumtumunga, o au nanga whaalo ia, public defender i nei New Zealand. Ia, wala watapena mo ngā lua. Elo. Ia, o tātou talo. Ia, lofa whamanuia. Ia, le tāpena atu. E malwhaktua, malnofalo. Ia, i tō whinga fō. Ma lolo whaia ia. Tō te malanga fōlai lo i wai kato i o tako i le la fia tu le Afioga an maru. Ia, kau. Ia, winga oe. Ia, e pakpaki se awa, ia la fofa atali menpa i o fonfofa o e lo, ia wai maupupoa. Ia, mutulanga whapena. Ia, awa fo, ia wa sa whapena, fo le whatino ina ole awa wha whelua. Ina ua tōwhia le Afioga ia Judge Mike Mika. Ia, le sa iai. Tau sanga le judge, ne? Ia, a le hu whatino ne, kei mana ia. Ia langa o Mike Mika. E o i poiru. Ia o nālei, a pēnā o nā whio ai, i le whamsinonga i poiru. Ia, lea la o tōwhia. Ia, mātango whia le whāsoasoa. Ia, o le whaftai lo so tama. Ia, a pēo tamai tai ia le na, nā amata ia. Ia, i fo. Ia, aia. I whasolo mai lo tamai tai. Ia, i tō iei fo i manesto lua le ia o kilan. O ngalo suafa, a wo wheloa ia. Ia, tūla. Ele ngata i lea, o iei fo i tamali tompa. Ia, tamali maoni whatukle. Ia, i fiufua ia. Ia, o taumonu mea. O nisi o tūlai mai. O tangata foi wai longa le awa unanga i lem tata malo sa in malo. Ia. Vai ngalo na wha. O le ba tau atu o le quota scheme le a Samoa le e o mai e New Zealand. Le e te punia nei le asolulu nei. Ia. Tau a tele tato atunu ui al tato scheme nei mantu fu ele to tele la tu e whamunia ina mai tausanga te tasi. Mai o le tapunia la solulu ia tato avano fo le whatumu rei lunga online. Pētanga i wai matua le tuese officer immigration pen masani e. Ia mana e tanga ia nei lunga le tato immigration i New Zealand fo le lunga lako website. Anga i whatumu le form na ia mai whairo a inga po e whaile tino fo nei e le telo no fo mau. O le avanola nei whaine whaatumuina. Ia, e ono manui ai oe i le teime se email se i nei, le quota. Ia, whamanianga le sa mo mai tausanga le tasi valua. Tasi lea vaenga o le whengainga le protocol. Lea la e wa iaita, se e tato le whamanianga nei o le quota. E maa wha pi wha soa mai ai le nga solo mai o tato tangata. E ala i tausanga te tasi. E ala i le quota scheme la lea. Ana la tola mai le lima tausanga nga i lalo e whainanga wa i pe whainga lunga. Vai e silo lima o tausanga ia maria tu whaisina o matu te isi. I am salote nga wa mai isi vai nga 8 grandparents. Ai o lima nga i lalo ia tausanga le matutua o i lato e whain whaatumuina ia tatu forms nei. O nai fufu e pe whainga lunga se vanga nai la. E lima o ai lus fu lima ia so to lua ele faina la wala ngai o le ia so ainga wala ngai la i me fa pena lima ia to ina ia o lu fu lima ia tomata ia pe lu fu lima fo ia tomata ia le ala o lima ia le sa faina na le sa tu puna va o le ai ale sa va Alan fireman na fio me vacasinus ai tau asolu nei tu mata ile so tai au fa tu pona nei anga ia ne lo nunga wanga o le o penga te whailang
e ma fai ana e fa ngai nei fai ele fa pete por ke ule kakala le penga tvai langi i le kale iva le pole ai tala uma va veao te lava lua po o le au ngafo na fena e so faina la to fai to i taimi ne o le fiafi ia te tangola fo le fa tumulo la ia pepe va sidan se lo ainga e malama le fa ngai no tato ia va peo me fa an pone ia me laptop me hopena e ma faina e fa ngaina ia fa tu mulor form na mana ia ai va nga ia me se cha cholo asia simene time ia in New Zealand ia me se foi po ai ngolo chau fai mai ni isamo ia longolo ia time ne fa tino no ale yo la solulu o le si va nga le e fa nga cha cha ao o le review foi le o le COVID-19 ia submissions ia le fa nga cha cha so suva ma no le fiafine ia mataya fatu mana omia so experience it vai time lockdown e vai ngalo na lua felu sutas matulanga na e mafai e na tapena malu mam tanga lu ia wana lele e au mai le au nanga mo tato pato tu pus fama e me tonu na fa pena per vai ngale sa tatu tal no ai foi mal sui man fatura o lato sa ilia o fa matalanga autu e ma fai ai ona fa fai ngo fiele au mainga o le sosoni e malam lo la tu le si tu vai i le mana onga o le si tu vai ona fa ko ai lo la o wa minoia tatu au nanga nei i se vai nga tu na mesia me ne per covid o se me na fa fo se i ai la langato a fica ia wan fa tu bula lau pepa na po online fai ngo fie walo ma sanja to taru mal tato si tseni foi le na lo tango asu ele submission or covid lungole o parliament ia avisa wa oina e ai foi la mal lau pepa na wo man fa picho o lo ye fisili le mana mi ai lau so finanga ia fa tu muito ia submit lo Wani au te lengo sili e lau fionga to lau ne. Profesili la o vai nga ia. Pe vai tau leo le lockdown. Po ani mea elele, mani mea elele. You experienced. Ia mai se la le lockdown o na lua le na tele ai complaints le lua fidu sutas. Te lo ala waltari. Ana le lockdown tau telefio. Ia wan tau fiu fiai fama. Ia. Tau fiu fiai fama. Na ngese ile fair wa e fa mai fo lele sa tilele au nga lockdown. Pero tasi na va ngo le sa vi i lolangi al pan mi sa ia. A New Zealand. Eu tata no la Jacinta. Jacinta le vai aso nei por masina fo. Ia me fo ia lo ai no na honorary doctorate by Oxford. Wow. To se fu lo ja to le la na saule lisi o la alo ia Oxford. Es mo mai Jacinta. Oh, honorary doctor. Oxford University, out of all the university, Oxford. Yeah, man, tu na mo mai yo. Lena honorary last year. Yeah, mafua sia. Me ton wana o le tai to. Yeah, my televave ya fa nga yo ino awala fa yo. En fa ya na tele nei tala fa mai. Le ana fa le amala bat. O le tele tala wa le to fiola. Se tulo. Ya wale ata to le man tu fu samo. Le mai mo atu le to ulu tangata se tulo. Ia tulu ifafu. Sala la ulfa ma. Madila. Ana fa tu waina. A lesi me le ngalo ya Jacinta. O lona fai mai. O tanto o le gateway to the Pacific region. Pe Pacific mai ya New Zealand. Wa afia le vasa Pacific. Yeah, I may show tanto Pacific valentele na mua afia ile temi la tanga New Zealand. Ya vaila ya Samoa mai sia tunu. O sia tunu ele yo ya se COVID. Ono le o le puipuinga o le fale atu. E o nala, le la ftu e fo mai na, ia manona nei, mataya. Fa mole. Em fain fa Samoa lau submission. Ia longo atu e la tu, o le si fasili la fai mai. Pena o ngane mea o masks. Ia o rat test man kua foi.
Ia pe wa ngalo atua. Le whainga o tātou tes foi nei. Foi nena mata mai o whainga tā. Le tātou ia mo mono mai to tonu oka. Ai mai o whainga ofi. Ia wafa wa improve le medicine. Wa improve le anu. Ia. Ai whafe taina i tā scientist. Whafe taina university o tāko. Tai tele. Wa o ila lea. Ina ua no o tupu mai mea lea lau vionga atufi lau. Le te leo le swing o la langi mea malawa. Pisinisi, ia wala u whafoi nai pisinisi, au nanga le malo, o kakale koe anu aku koe vai sisi o fisa ua ngao, ngao California mea uka kofia. Ia, e ka le sia, sui mai i le o le Aso Sa, i le whansa, se i o teimi nei, ko le lo i mai nga i sum, ia, se lo ko sui o malala. Ore ina o mai ane lua afe lo sutas. Lua tolu. Lua fa, lua lima. Ole o walu le amtanga o tau sanga ila lo fo ile amtanga orientation i o tango. Tala no atulola i le pule ole. O Pacific Island Center i sunga tangi lima fileti. O te ratula o faile la topu kalami ole orientation. Fa masani fa na. Si lola ia be ai baila be toiti tose la automati. Ofisi si da tole be la se swing up la ya. Tuzo wa. Ole post covid. Ole winga fam talanga le. Wa to e foi ai le yaile le covid. Le o atu automati. Wale ai se popole se fa mai le se popole. Na to mai lo mavo fa. Le mele na afia afia o mai matamai wale fia o fefe o wale watele wa misi tele tameti wale o tele tameti o vave no fenga no ina if so ni ainga ia wa o le mantapu ni ao ia wa maua mai o ngai lungo le internet ia tele fu ainga le ni Facebook ni gadgets ni laptops. To me now me my Wi-Fi. Okay, fine. They mean we are much better now. O telton, ule me saying I know to valiton. No to fuma my laptop. Yeah. To fuma my Wi-Fi. Yeah. Tablet or phablet. What we went through. Yeah, yang bang o mana. O te man tu me yo tablet ma phablet o me fa pero. Bala mo ile si tangata mai Samoa la sa ta pena tu malanga. Si le tole ai te fa mai. Sta me mana ya. Me. Fa ko la me te mai. I va ya ma ka kula ma va kula phablet so mai. Fa mai lo mai mai foi nga o foi le ofi. Na inga le o pula i si fi. So yes. Awai mai lo wa fi me. Mai foi nga. Ala va ko le ya yo me le o laptop le kusa pe o laptop. Mai oi. Ma pe ka fa pe sa we nga o foi. Ya. Ballot. Tu langan. Wa so wola fa mai. Lea ua tatou pasi mai nā taimi. O le tau ma whai fo ile e wha amalo sia vaenga. A ua sui e ia ma society. O le tele au si ofisa. O le tau tala. Ua na interneta. O le mea leanga la le mea na. Se tu lo sama. O le si mea te fia vai sesi. Te fia tala nos tangata. Ai la tu mai le message luma. Vai le mea le te oso te emaili ai. Ma tu langa wha pena. Pe o vaenga nai. Wa sui ia matulanga va pena ia to foi mai la ile submission na a mo so ma no Samoa ia fa tu mo e lungo ole no pega te fai langi el parliament o lo mana o mia va inga ia wa fika tu le tusinga ingoa le tau sanga o tuana wa fa se lau wa fe mon tupu tanga te Pacifica i New Zealand o te tau a le fase lau mauntupu le afenda le lope lo se lau afe Samoa le wai te otele a tato ia le lola la tou ni au wala le lei mo tato ia fa fiana na mawal soswan nani mal fa lo la ia matam tau fai
ata tere se el vanga le langa le foto ato e manatua le sim tau tau langa sa yeli tangata na sini mai ata vasoni le o pasid vanga le immigration ai o le me fifa marino ia ne tatu tangata le me o le visa le fato a fa nga ina mai a November beginning in November lua filori le visa la le mo ila to e le visa e malanga ai Australia ai mai atu no o Pacifica mai tangata e fo le mai atu no Pacifica la vele Pacific Island Forum countries e malanga mai Samoa nga i Australia e afe mai nei New Zealand e le mo o mia la se visa e malanga e te afe mai New Zealand te transit site i New Zealand tu sala o ngale free trial period la nga free visa la nga le fa mai na o ia le free la na en finance au tu pe te no e te sa tu pe fa pena o mo la visa Australia mo la visa Australia e au ngalo visa Australia fo le ke transit mai i New Zealand e au noa ma se fai o se visa transit visa ai sa wala te no fo mo ma so ya pe te sa la ia transit fo le pe te malanga Australia fo conditions o visa Australia le aso tona le va bela tau sanga ai le fa be alwinga fo le o mea o le o ye au wala le ma fai ona e afi ngai role ese ka sanga le visa yo ko se ka sanga le visa ngai transit mai wal tasina me le polo kai nei tatu tanga te malanga mai nei e o malanga Australia e mai no no vale mai e se ka visa la koi fa fia la kwa ai mantuala e me te tauna e u mai e pepa fa mauni e te alu Australia yo wala fo lo fa mni ko la o langa o le malanga Australia e matua maua lunga le strict o le screening process a Australia a malanga mai la tangata mai Samoa a fe mai nei New Zealand e Australia o le mele ma o fo tangata Samoa e ke le ku pe Australia ku pe Samoa ku pe New Zealand o le pe pauan me fia fe mai i ko le ki sianga vai ngai ko ya Australia ai fa mal manga fo le langa le fa mai ni si o tangata no fa lo mai ma le la mo free visa ai o le fa sa onga na mo le fa fonga tata what's new langa sa va di mai ni si fa mai o le amor free visa e sa al free visa la it's tau na iso visa Australia o le fa sa onga la mai o le a mata la le free up to 3 months le provided they hold a valid Australian visitors visa pe work visa pe student visa or a family visa kuso o vaanga o visa la nga Australia o na ia te oe po feo lavo visa Australia na te umia e mawhai ai ona anga e asasi mai nei New Zealand e o noa lama se visa i New Zealand te tau sanga ina ia tu sama tau sanga ato le la fail trial period ai le pe le la fa tai ele mel nei ia tonu o la sanga ia le la tatou ia e o no mo free visa le tal noi fo inisi o lo fina wina le vai o le vai ngata o le vai ngana a fa tai ia ina le ia rangai to telefoi o lo overstay nei ia oi e fai foi ona fai na ai le tau fainga ia o lo tau fai enis ia me se green party lo tau fai ai le o se free visa sa wai New Zealand no for mawai ia me tulanga fa pena ono sa o lo tau fai pesta to visa ia mafina ia tulanga foi le awa ia fa la melame ma tulanga fa pena ia ai mana ia le vai nga wifi lo mai ma lo tafte o ta vai nga fa iu ia ma lo le si au ia o le ta longa tato au moana Pacifica ia ma tato au mai fiti o le drua ia o le na fatau ile ya ananaf afia anaf ia il malai tele oi North Shore ia malo le au Pacifica i malo le Pacifica ma o ta longa pito ta ua fo ila le mo le au le moana ia na ia mfeo na mo se la to of no ile bang ko le balu pito lunga top 8 aluela o le la numero va o te minila o le numero balu i fu i au ia alfa so longa la au te mini le chief le o sifi le lunga le torsu fito la to ai so o foi wala ngai ta wal vanga e ka wo fu po ingmalo nga fu ingmalo ai ta wal vanga le profile wo ele la sangal tau sinionga vanga mo muala chief ia torsu fito points lo ia lunga le tato lau
ia o Crusaders e tolu fitu, o Brumbies e lua sefulu iva, ia o Reds ia e lua sefulu fitu, ia so koe ma le Force e lua sefulu lua, ia tau vai tusa koe ma le Waratahs e Force e lua lua ma Hurricanes ngai lua lua foi, ia so atu ai ma le Waratahs e lua tasi, ia le Waratahs numero fitu, ia Moana Pasifika lua sefulu. Ai ngu mela vanu. Ngu mela iva, ia lo tau mai tua le Blues. Oui, ele era o Congo Blues. Lai nu mela iva le taimi nei. Ia Highlanders, ia mat ko aula le lo. Highlanders. Ia ma le aua Fijian draw, ia sfukas. Ele ia la se ava no au na to mai lunga pe wale ia. O le fa wa mantue no fa le tonu ai sa longa i toe. Ta wala tam fai pel mo na ia malo o mai sa longa i toe. Mai se au wala nga ia le avanoa. E ono wala nga fua isi ia ia le avanoa wala le fela ta i luas fulu le no fukasi nga ia na ma pulu ma Highlanders e ke lo nga o fai asinga ma maolo. Ole Samsung. Ia le faina e tawana ia I foi nisi ia e va ia mai fale ala o isi e fa muri e mai fa muri nisi. O ke lo fa vole si au blues o le malo le mona. Ia le lo fa le mona ia. E fe cavalieri la puru me ole ali le galle au puru. Mana ia le au Chiefs. Ia mata tuan le aso le mana yo te foi mai o Wallace City. Yo. O vai. Ia tere le ale. Se foi yalo la tunu. Mana ia ole me mata inga le mo tawanga ia. I nei Australia, ma America fo. I si ta longa le anga I lungo sa inga malo sa mo so. Eu foi samiti le sa ta lo o Australia Jordan pesa ia. La fo ta lo mai o I ta longa la kapi. America. Yo. Lao foi le o le sailinga o numana. Pena fa tai foi ya songa foi o tupulanga neve ia o vai que me coling fe au. O kami ke o me ka mo I wala ngar kele o matua. Le tasi na va inga le tau ia tai e fo le mari pela tunga ia man. Ita ma tau fu le nau e me fa nau to lengi ia o fu mai fu la ne fu mai ia to lengi o le mea te fa maoni fa to te lulu e sel foi ia vai ngana fa tai fu il fa maoni o na ia tatu tu a ia ma tu foi ile tapu e ina le o fa nau I talonga ia maso se matata le uma lama ia e te mauala ia o le vai aso lentene I le ngata le tumalo le Afioga le pupe an tumalo e foi se tasi o tulatoa o Samoa Niu telenga ya namlo ngalo male mana ne tina schmeckt le matango fie o le tala anga foi o le tamani se tasi o rua skolsipi ia matulanga va pena ole anganga ne fia mole tuelo faanga Samoa la tapoinga ia e alu ale o langa I le aso ma le aso ai o lo tuta ia lava foi ia ele malanga le maliu ma le oti ia tatu ainga ia lo fangia de tua mo le atu fa mai senga ia mai se o fa malu siau ia au fina o e foi le nai sua ele fa ngofie ai malo taufi malo lo tele le la tu foi fa na ia onga ia malo foi fia foi tina ta mal fale ia wa le fa ngofie foi le va en ole te si fa na ia mesi ia o tato matua malo fa ftainga lo fa tino ia ai mesi pa io le au fa lo so se fata fa taula ia le wo mai le tula amu ia tato pela ona ia foi le afiafi ia ma pevona saunoa le whanono manu ia I le anga atu le kanesia katoliko e sa ilia se tasi e taitai ia a whapena voi tatu whawau whanono manu o se tatu malo se tatu atunu a po fea lava e
e te ape ai ma sa ili malo ai. Ia, e te pataula ia, su e wha malam. Talo sia sio tātou atunu mana upwhai. Ia, awale, tātou sa ini ngā malo ai, e le whai e fuona i mea. E whai au le manatu ia inga ma, tāpua i ngā tunu. Le aso ma whau nawa e. Tau umai ia, mai ngā umai ia we sau no iai. Ia, mai, a me se ai ia nei fo i vai tau, e whaftai fo i le atua. Amu ia tātou soifuane nei vai tau, le tele fo i o mea lo tupu mai, o lo suia inga o tai tai. Ia, a me se fo i le vai inga lo i ele tātou atunu. Le tele fo le suinga fo i tai tai lei, e peo na iei taimi nei, ma e ui lava na iei ia le ngas ya maloro fiangi matato ya alai lo ye pe fa muy le li na te fa foina ya so fo ya tanto tai ma se fo ya le tanto e kale sia fo i katoliko ya le tu malo i fo le fiong tu sa ya le anga i luma le kale sia pe o le i le ua la ato e fotu ai foi se tai fo ma tu la mai se na te tu tai ele kale si mo la i luma ya ma o se la sanga fo it's an end of an era for o le fionga tupsa ya le la tu la mai se tai mai ye ni si va enga o le ye ni swinga luma na e o le valo e fo e ni se tai ya va nga o mai le so fo nga tate le swinga fo lo ye america faftawinga le tau faftawinga lo ye nei pe fa le yango ye ai lo afia umata to so fuanga i me lo tupu mai i so se me ke lope o lo tato so fuai o le mele au ngai le to fio tai tai le yo mai e au mai e tai tai ngai le yo ele fa pe vai mo lalo na yo tato tangata ai o le to fa mama fo le lava le to fio tai tai o si le fia me ia tupu ele ngate ia fianga i lalangi ia mamata upu ese ia fele mata upu talo noina ia ala lava tu fasi le fia mo le tamai e faiona fa so se vaenga ma fina wina malangona i leo tu malo tete ele se nganga fo ele pe fa pito se nganga sisi le fam talanga ia tato so fu mal poto tai tai ia wow swinga uma matulanga uma pilana ele afionga e chamba pa ia pope Francis e ala langa mai le kane sia malalangi i swinga lele sa ia fina wina e tingana against is le ansa no le afionga tiakon feiti uma istai tai but na toa le lotom fatino sa fina uma toa chasinda tinana ia musu o le taimi o le feme me ai mani le malamala ai tu la ili fa le tai toa ia o vaenga nai fa mina tu mai pe ele fo so fuang no so fu pe le li o me o me fa pe ta to ia la si le fie Samoa tu lo ele fa o ia la puata mfainga ai pe no fa mina tu mai ta to finefia ia ta to matal ma fa marosi ilo tato wala a wina fa ke risiano that is the bottom line tato wala a wina fa ke risiano wa jangan Samoa jangan ta ke risiano olo no winga faile me ani to ia tulanga uma ia pe ona ia ile men tato pisi mai the last 2 weeks ole last month ole festival la whanau, sau, o matangi, o te oka o kai, so male asmaliu, o le aso maliu, o le afo, o le laupama, o le aso maliu, o le toitu, o le Anzac Day, o le maliu, o le tupusa, o mea o malafu. All in one. O mena o mea ia o nei loa. O lo tufu ai tatou. Ia, ma tatou pea o lo tupu i le aso, ma le aso. Yeah, at the end of the day, there is how far, tol sela, faftaidel. Samoa. O se por kalamena ne afia. Pio na ma au na tuai ma sungal fatu. Me se foi ftelinga au matangi. Atal ton. Ele o se ngai na me ne o tato to finga fai fatasi.
ia a jangal wenga ia le fasala o le fasala ia a mes o le sosoani I vai ngai tau on silfia ia matui e faftai lava ia lato uma lo mai fa pia ona mafta mai me lato lo wale me matango fie le aso le Pacific Health and a health day I posese ana to tene no atu men fa no le tio no so ia vai mane ia vai ngai sis ole e fa manato so foi nan tat community a fa ini vai ni events to ekalesia po e fai fua fa so tai mai ia mato fa sal la wat e mana ia io se me fai ai tu mo tangat alan tu ol fa sal la ia tu ia na Afioga la sunga fa to no sa no fai ia wa mana vai fo ia to filau ma mutang fa ta tele ta to no ne fia le fa no ina fo tu taimi ia me se fo fa tanga ina fo le una ma tu al tanto ala le oli tu taspi ai mo to malawa ia me se fo I tono fa le finga le no ta mani fia lava lo tu sila mai mo fa fo mai fo ia o nanga ia fia sa tu tas ia va te fo ta to finga le ngal ta pena ina fo al tanto por kalame io ai fa wanga o le meta ua an tatu le fai po le va fa no ni le va tatu mo tatu mal tatu atu po le la fa fonga o se wo mai po le lo se pa anga malanga o fanya le o tatu tuti o la ia tatu pa anga o tatu wo ia tatu tau tu e ma tatu moli atu mata upu e fia fa fonga ye tatu atu mai te tau o na si la fia tatu atu me se longo atu va anga tau mo soi fuanga o tatu tunu ia la fa wa wina tanto por clame tanto fun tal la so maielo ta pena me sunga I le fa fenga ia male sunga de fatua ia et fu mon McCarthy ia fa so le fu inicio va no tanto por clame al tanto watching now ne fiafi fa tai pa mia le li la fa fo